Sinibingelele babukele emakhaya uhleli nayo intokazi yakadlamini khona la kuMashelela TV uyasibona sibahle uyabona baswenkile bacwazimula sikhona ke la ke NTT Mgaledena nomunye ozakwethu Nkosi uyaphila kodwa Ngiyaphila sisunjani wena Ngiyaphila siyakubona ufake ekhala kahle la akusixoxela ukuthi uzufike la wena wenzeni la ekhaya Okay ake ngiqale nje ngichazele umbukeli lapha ekhaya ukuthi uyena kusawuyena uMashelela uNkosi khona wakamchunu lapha ku TikTok uyena lo oqhamuka veza ama updates lapha etshela abantu ngo NTT and ngizocela nje ukuthi ngiqale ngibonge isupport engiyitholayo ne response engiyitholayo from TikTok abantu ba positive about this business yaka NTT abantu ba serious and sengiqalile ukubasiza abantu lot of people as abanyoza kwethu kade besho kade uNomazeka esho ukuthi usebenza noma strangers abantu bengitshela ukuthi ibona abantu engizothi mangithi one like ama members of ama families ethu abangani lawo nto soba listile akubona labantu okuvele kube yibona ongena nabe businessini it's strangers so into ithi kahlehle abantu bafuna lento iphethe abanandaba ukuthi ubani noma ngabe uqhamukapi all over places from Pretoria Mpumalanga endaweni eziningi engazazi abantu bengiapproach abethi hayibo sayifuna lento umuntu avela qhamuka sethi ngifuna ukujoin NTT how to join can you send me a link yabo ngivele nami ngibe surprised yabo ifoni ibe busy i-call ingene after i-call so nje I'm so excited okay namhlanje ke bekuyigaladina uNTT uqeda unyaka ekhona kwi-industry so nje akaze kube khona into okhalayo abantu ba happy impilo zabantu ziyashintsha nami ngisanda kujoinela join ngoJune but I can see I difference empilweni yami sengenza ama withdrawals nje impela ama withdrawals abalekayo so ezingimuhle nginje uNTT yabo so ngaba ngimuhle kanje angisabi ukuthi ngikusho lokho ukuthi ngimuhle njena uNTT imali ya online so into emnandi ukuthi sinabantu abadala sondela gogo wami ngicela usondele nje la eduze ngifuna ukuthi babone abantu ukuthi sondela ntombi endala weqa yancane la noma singamaqesa sithi ngifuna ukuthi abantu babone ukuthi and lana okay mana la gogo wami ngifuna ukuthi ngiyibeke into ayingayibeka into ngifuna ukuthi ngifuna khona abantu babone ukuthi ena kule business le akukhathalekile ukuthi umdala noma ungakanani surprisingly ukuthi kule business sinabantu abadala abangangala ibona abagcwele intsha enjengathi sithi sayitshela ngale business ithi thina mhlambe ubone ukuthi labantu ngathi basitshela ngathi thina sidunyela amakhanda yayibona into leyo ogogo benza imali ugogo ade enza interview namhlanje uyasho ukuthi abasadle noma yini ekhaya ugogo omdala ngaka uya trade lo gogo lo uya trade uyitradela yena so nje gogo angazi ungayikhulumela nawe nje uthi unqampu lempahla sasali etafuleni lapha nemangabe ngikhokha sengivele nje ngithathe nje ngihambe nobasket noma inqola ngiqhube ngingakhulumi lutho nje bashaye bafake enqoleni ngikhipha imali yami ngihambele njengababheki nokubabheka mabe nginika ireceipt anginandaba nayo gogo ngiyahambela nje sengiqedile nje gogo yazi ukuthi ngikhuluma nabantu abangangathi ethi umuntu manje angiyazi lento le kusho umuntu ongangami ethi uzongitradela yini gogo ukhona umuntu yokutradelayo wena hayi yithi 1 2 3 yeah uthi sell uthi sell uthi done yithi sign ngithi uthi 1 2 3 uthi buy uthi done uthi confirm ihambe lento ulale phansi ucheck isignal ngala ku Telegram wena gogo no Telegram wakho nje la ngena khona nayo yonke into ifoni yami nje nayo yeah uthi ngikhiphe uyibona gogo nayo ifoni yami ho yeah yebo Layibona inhlanjana. Hey ngiyayibona. Ngithinta yonke. Uyabona mehluko? Uyabona mehluko? Ngiyakutshela. Ngaphatha ugogo njalo wena.
Asazi-ke. Angithinta nje kuvela lento engiyifunayo. Ngifuna ukudla ngidle engikuthandayo. Mina ngithanda into real. Idla nje into ezimnandi nje. Lokho nje ngikuthanda ngiyakudla. Ngasebusuku mangithanda mangizwa ukuthi amatha ayaphela ngivuke ngidla into emnandi ngilale futhi. Awusalindi imali kaPoyinandi. Hayi. Angifuni nokuyilinda iyafika phela yona nginandaba nayo Kodwa nje ngingafika. kodwa wena unemali yakho. Neyami imali. Yebo. Unamabonus akho angenayo. Nengane ngiloku ethi ingane gogo ngicela u200. Khipha noma malini. Imnika ahambe esikoleni. Hayi. Hayi angazi mina. Sondela mama. Amabili amathathu nje. Leyo mali nje khona. Uthini ubumnandi? Hey ubunandi baka NT team. Lona ke umntanami ke lo mina ngisuka eMpumalanga ngigogozwane. Okay. Hayi angisebenzi ngiqala phansi. uVIP 3 ngawubamba ngelanga ngiqala ukungena ngafaka sesinombuso owafika wazongichazela ibhizinisi eMpumalanga ngayithatha already bese kunabantu abawu5. Wayithatha lento. Hawu thatha lento ayinamngozi iyaphileka ngathatha ngafaka abantu abawu5 ngaya ka VIP 3 wasala usponsor wami ka VIP 2 into engichazayo nje ukuthi azange ngasho ukuthi ngoba sengifike kuwe letha abantu bakho bafake kimi ngatrade mina kawu3 ngesonto ke thina mastrade kawu3 sithi singamabhoza trade abantu abadala ngiyabona sikhuthaza laba abantu nabo basebenze imali khona kakhulu mina Nkosi yami ngithe ngiqala nje ukhola ngene nge6 mina za June kwathi nge7 nga withdrawer ngingene ngo10,000 kwakosa ngiwithdraw 20,000 nga withdraw 25,000 awungamangala 25,000 ibuyapi okay wangitshela ku mentor wathi hayi yama referral asho bofaka abantu ebhizinisini imali yofuneka leyo kona sohola njalo ngeviki hayi manje ngimanzi imali uyangibona nje uyangibona ngitruet yonke into hayi imanzi imali awu siyabonga Manzi imali. yes hey Mangithatha unyaka. ngimanzi imali buka nento yes ngiyasho nje yep ngimanzi imali buka nami buka isicathulo buka isuti Ufunani? uzothi ufunani label Hayi, mawungane esitolo wala ubeka iprice. Malini la malini? Uyathatha uqale kuleni.